Sari kaham jotono no tini om hai jora kaham tini nan buskango kaisa kok belai ke namuni kok ani bagai saimi anin bagai belai ke namo kok dumuka pia ban bagai belai ke namuni kok am bagai ang onek yearung ka ang wansoi tomuni bukawo je om kok no sanani hine pia ba tini jora paika tini sanani hine ang buskango paika especially tini ne kau thai tini kok tung kai जे नाकि आगोलियो तंगै तंगै र बनि बनि बगै सांतनि किसा काव साब ना मुचंगो suppose one soy naidi maybe next 6 months বা 1 year পরে বা 2 years পরে ছয় না যদি সে Indian government plus state government যদি সে illegal migrate ni case no যদি no step nang khain kai angke wan sugo je opposite ungnai hine angwan sukta especially jara agulio nok tangui tongleron bogi ang kisam kau kesapu naro wan sui mano je phonani nok roi out lawo amboga hai hui jeles hui sakana ba khamre hui sakana amai kuno kroi great khaime to kaham ko se kintu ani bukha kaisa kisa kona ro kisa ani nani bogi wan sumung kisa ani tong boga amo kau nang kisa tisaka যদি ছয় না যদি সে ইলিগেল মাইগ্রেট ni action যদি নাই থাঙ্কে ang wan so je chini borok je agolio tongoi tongai rok jara nok katal tangoi tabuk 60 lakhs 1 crore 2 crore spend khewi je tongai rok ang ke wan so go naro ulta se ungmano hinai naki naro de agolino yakari de nok parao khari mathono na wansa khare oi angkau mahai wan so tani bukhawo tam bogai hingkai chini borok ro je tongnai agolio tongnai ro do jotono educated jotono high professor well educated jotono chakri khai tongpai o hingkai phiaba unity nukjagya boro je jaga tongo aro kuno committee ni form forum hine ang khabo khnayako ba bacha kha ba step na khaine ani khuyo tapnang playako phiaba boro tamo local je wansaroni club ba abo se boro communication khaye boro matom anytime yakare khana ni jora phainai na angke wansokta saimi ya ni kop kubi dong no kintu angke wansoko illegal migrant jona angke chini brok se illegal migrant oi para khari mathmai kisa wanso nai di bus kang wana rok bahai abono step na nai ang oma haya sikri oma ko ya chang than sa no ni belai ke important chong nok hook tongo well educated nok tongo hine haina string achoi tonani angke kicha nujoi tongo hine ang wansokta cheng jodi se strongly chung bacha ya hingke strongly committee jodi chung khaya hingke I think ang je amo kau samani maybe after 2 years 3 years ekhono tho amo kau nong na hingka ke wanso naro bai ke wanso soisho ang naro ani bai agree dung hai to angke agree hui to angke naro comments khaimano down ro aboni solution tam ungnai abo ba ang rimano am hai jaba solution correct ungnai abo kuno kau ya phia ba aboni kau no chuntani bus tang wotani agoi abo kau no chuntani cherry nai mano bai ke chung wan sok thai bahai ke chung ready ung thai bus kong jodi oma hai ung thang kai chung bahai step na na chung abon kisa wan sok thai chung chong thai hai ke ni abo 1 crores 2 crores enu nini klom to ni phan bai je nok tamani ni bus has ni bogi nu ta nok tamani ni bus la na bogi je nok tamani abo hai na zero ung thanai na ka wan sok am bogi chung ready mong nai je kun jaga bo bus kang ta mong nai onai फाइमानो फियाबा फाया इनके तो कॉक कहम कॉक फियाबा के वहाँ सो फाइनाई काउना तंगो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ अगेन इन दिस सामाने जेमनी आवता वैसा फेर होई फाइनाई गासी दांगा उई तुमका आवता वैसा उन्ना जोरा तो आम बगिना रेडी तो ना रेडी दे आवो साने कॉक हम भाई